Priroda je naše najveće bogatstvo, zelene šume, cvetne livade, mirisni voćnjaci i površnjaci su svuda oko nas. Sva deca sveta sad dižu glas, hoćemo čistu planetu za nas. Sad smo deca, ali budući ljudi, hajde svete razuman budi. Priroda je sve ono što nas okružuje, naš zadatak je da je čuvamo da bi ona prema nama bila dobra. Drveće se može saditi rano u proleće ili u jesen. Najlepše njihove dečije poruke, a u svoje i ume svojih drugara iz prvog 1 delić poruka preneli su Lazar, Nikolija, Vojin i Mihajlo. I baš kako Mihajlo reče, ta jesenja sadnja, divno događanje u njihovoj osnovnoj školi Laza Lazarević, koje će oni zasigurno dugo i prepričavati i pamtiti i čuvaće danas zasađene breze. I deo betona u njihovom dvorištu u Centar za ekologiju ulepšaće breza. Još jedna akcija u našoj tradicionalnoj strateškoj akciji Drveće je svemoguće. Današnja specifičnost jeste što ćemo u ovom školskom dvorištu polupati deo betona i tako zvanično započeti našu veliku akciju debetonizacija i ozelenizacija sa ciljem povećanja zelenih površina u našem gradu. Inicijator akcije bila je učiteljica prvog 1 Svetlana Petrović, podrška škole i direktora Milana Blagovića, a Evropskom centru za ekologiju hvala za sadnice i lepo druženje. Cilj, poruka je da deca što više vremena provode u prirodi. Roditeljima bi preporučila da što manje voze automobile, a deca da šetaju i da voze bicikli, da što više vremena uživaju lepoti prirode i da slobodno vreme provode u šumama. Sa učenicima Lazine škole realizovana je i akcija prikupljanja starog papira, koji će biti predat ovlašćenom operateru. Mnogo toga može da se reciklira, ponovo upotrebi. Čovek je deo prirode i njegov život zavisi od nje.